Muzo South Africa la sikwaZulu esikamthaniya lesi singafelwa nkonyane ngiyayifikela nje ngibuyela le ngiqhamuka le ophongolo cha ngithi kodwa ke ngoba sengithintwe lesimo sokuthi lapha eDenidalton sekuphinde kwenzeka ingozi esibili ngosuku olulodwa kade kuqedwa enye ingozi ayi sengide angiyikhulume lento bekithi mhlambe ngizoyibona nje ngokuhamba kweinsuku uyabona uma wenza into ino short term ingenayo medium term ingenawo long term ingenayo sustainability plan kubonakala kanje yabona into eshaya nje manje ishaya South Africa ishaya abaphathi bakwa transport sustainability plan or plan B yayikhona impela iplan ye short term yabona ama trucks ke manje amaloli sesikhombisile ukuthi phela hayi ukuthi asiwela uyabona lento ye Izikhukhula zika mhla ka 11 April zifike zaveza izinto eziningi kwavela wathi bhedu kwabona ukuthi hayi man asinayo iplan o disaster sinabo abakwazi ukumelana nesimo siyakhuluma nje sithi no disaster kuvelile ongabonanga akabonanga kodwa kuvela kwathi ba ukuthi sikuphi necalendar sikuphi nemap u2022 uyabona ke lama truck lokho eqale kuPeter Brown manje ayophongolo asuka ophongolo eseDenidalton asesikhombise ukuthi iplan ayikho into engekho la iplan sustainability plan ngesikhathi anganoma irail yafa yini itimela zafa noma ngazi noma ziyakhenikwa kwaqhuquzela kakhulu indaba zama truck cha kwasetshenzwa kwabonakala impela uyagijima umnotho into enziwa ama truck yini eqale yabonakala kwezinye indawo kufa ama way bridge awangasebenza okusho ukuthi lama truck ahamba lapha sezokubonakala ukuthi ayaphila noma awaphili okay kwezinye indawo asebenza ama way bridge ngizokutshena le angazi noma yafa noma yayekwa eBayhead before 2010 bekune way bridge ebikade khona iyagcina engasasebenzi ekamasipala ebilekelela lonke itruck ephuma lapha eBayhead ukuthi liphuma nje lisesimweni esiright yini labathola ama container ama twist lock aboshiwe yini likahle yonke into likahle yini yabo kwaphela ama truck manje sithi mayihamba lana ama container livele liwele phezulu kwemoto icontainer makujikwa nje livele liwele phezulu kwemoto akekho kwamuzwe thini yazi oqala nenikhuluma mhlala ama containers eBayhead lawela emotweni inabantu abawu16 bashone bonke uyobona blue light ucanti mina kuyophendula isoyi sekuyiwa lapha iplan njalo ayikho siyabuya ke manje nazi ke ilahle likwidemand kulezi insuku kuyashiwa kuthiwa likwidemand lona futhi lilethe umnotho enikhumbula ukuthi kwi-GDP i-transport impali yagadla yabo angisakhumbuli kodwa ikhona inkulumo ethi ade ngibheka i-strategic plan sakwa Thitha ikhona inkulumo ethi iGauteng u101 billion umnotho we-transport ofakwe i-transport iKZN number 2 ngo75 billion i-transport leyo mhlambe futhi i-transport number 7 ngokuqasha kakhulu okay siphume lapho asiphume kunento nje njalo mawukhuluma ke nge-transport uthi iGauteng iletha 101 billion uthi iKZN iletha 75 billion hayibo ungakhohlwa phela ukuthi uN3 lowo no N2 the busiest route in South Africa uN3 uxhuma iGauteng neKZN
umnotho uhamba lapho we-transport umnotho uhamba ilahle eligijima kakhulu liqhamuka ngale ngo-N2 qhamuka phezulu ko-Witbank obhetali zehle njalo zibheke kuphi zithi emele zizoqhamuka la e-Richards Bay. Iplanning ke ukuthi ke njoba sifaka umnotho i-KZN investile emnothweni umnotho awuinvestile KZN mhlambe lento ukuthi phela manje angithi le nto angiyifundayo i-KZN investe 75 billion emnothweni wase South Africa kodwa iSouth Africa ayi-investile kwi-infrastructure yase KZN ukuze lo mnotho uhambe isikhathi eside okuinvestiwe u-short term yikho lokubona hamba kwenza ama-pesh itimela zika uloliwe wahamba noZahara mhlawumbe ufuna kulanda uZahara asibuyeze lololiwe awukho into ezokutshena indaba ye-long term manje mase kuqala kama-truck ke sevela azos-expose ke manje ukuthi yazini nina ninayo iplan ayidala ke lento ayidalile lapha maye idala mawusuthi uyafika khona uyathola ukuthi hayi vele fanele idaleke le nto le ngoba zidla amahlanga ziyahasha ayinamelusi ophongolo akaze ngiyibona nganomkhona no-RTI station yabona aze ngibone noma ukhona kodwa ngeke ngabona ngazi ukuthi ukhona osejozini obuzosebenza lapha ngathi ukhona kwaNongoma ophongolo kuphi mangaka ama-kilometer ukusuka ophongolo uya eNongoma khona mawusuka ophongolo ejozini mangaka lawo maphoyisa asebenza into ethini nanso enye into amaphoyisa inamba angazi ukuthi ithini namba noma u12 noma ubani ngifuna ungena ama-figures ngoba akaze ngibone into ebhaliwe uyabona lokhu ukugcina usukhuluma ama-tavern talks lento ekhulunywa la emgwaqweni zasematshwaleni ukuthi amaphoyisa awu-12 lapha into maye sebethi hayi awu-24 bezuluhamba uyakhamisa kodwa amaphoyisa awekho engingakusho nje lokho iplan ayikho ngitheni sifaka kwi-TTP 75 billion makuba iSouth Africa bizo-invest eKZN bezoqashwa kakhulu amaphoyisa wona angenza isibambiso sokuthi akwazi ukuthi apatrol amonithe lesa simo kwehle lokhu kudlala kwalabo driver ngoba phela lezi ingozi ayidalwa ububi umgwaqo ukhona uright kodwa ukuthi abantu bayadlala ngesikhathi somsebenzi ayikho into eyenza abanikazi bomsebenzi ama-truck operators bezo pledge bese ke bebophezela lokho kwangampela ukuthi yini bona abazoyenza ayikho into enjalo oyizwayo nawo bade silapha kuvelile kusobala manje ama-truck asephumileke lapho phongolo asela manje edeni Dalton ade kunengozi ekseni ngo7 ngenza traffic ka7 bengibheka ophongolo inkulumo yami ethe seyiphumile ihamba edumbe zithi Fryhead silindele ingozi ke singazi ukuthi izokwenzeka nini aligwenyanga sengize ngicabanga ukuthi uyazini mhlawumbe ngivele ngingasho makuzoba nengozi ngoba ngazi ukuthi khona ozoyathi mangela bathi kunomlomo omumbi uyazi kube ilokho kwa owe-looting lento ye-looting bengizogcina ngichajelwa lokhu kuthiwa nami ngiyi-instigate ngathi lezi ingozi nami ngiyayipheka ngathi nami ngihamba ngemuva kwazo ngoba ngikhuluma kanye bese kuyenzeka kade-ke ngaqala kodwa nje ukuthi ke phela inhlaka kuyizona kuthiwa road safety is a collective effort, is a collective responsibility. Mawuthi uyeza uzobeka umbiko wakho umbono wakho bavele bakubalekele bakuvalele fake red tape. Iplan engekho ama-truck azobaqeda abantu. Siyacela ukuthi mhlambe ke asenzeni into ephilayo. Azama ukuthi sibuyele emeleni. Qashwa amaphoyisa. Into edingakala lapho phongo lokwamanje engabambisa ngayo ukuthi kube namaphoyisa 1 2 abanikazi beinkampani abazo declare besitshena ukuthi yena ngekhampani yakhe kwenzakalani. 3 laba no name bama-truck abacele lapha ibona labahlupha ngoba gcina kungaziwa ukuthi iphi le company ababe khona angabe khona ikhampani ezohamba lapho unonini engane emateksini mayingenali igama neaddress ifine nje lokho yini ezingafine cha bengisika nje ejika ngoba lento isengiphatha kabi ukuthi uyakhuluma kwenzeke abanye bekubuke kabi
abantu sebekubuka impela nje ukuthi ngazi ukuthi wena opheka lama accident cha siwapheka ama accident isikhathi sesisebenzile bakithi sisebenza lento yengozi okunye nje usuyawuza ube nama senses ukuthi yazi namhlanje kuzokwenzeka ingozi angibatshela abantu besibuye iqhubekela nezinye izinto ngiphathwa kabi le ngozi enzeka lapha edeni Dalton manje angazi ama-truck mangaki kodwa nje ngaphambi bengena endlini ngilale ngithi angidlulise lo myalezo ukuthi into Izikhukhula part 2 lezi nyoba bengisho lento ya expose i-department ukuthi siphandle kangakanani siphandle ayinamelusi ziyahasha manje semahlangeni kusebusika kusehlobo ngiyacela ke udriver ngiyacela ikhabzami zempolompolo ngiyacela bafowethu usayithipha hayi kahle bafowethu ayihlekisi lento akazihlekisi nje wasaqaleni ayikho lento eniyenza makuthi anitshenani ku WhatsApp group hayi shuthi anikho serious ayikho into nje okay umuntu akathi ukuyogoba amadlangala yakwenza umhlangano nazi inkophe ifuna ukuba ne-meeting siyobona ke uma ziqeda i-meeting mhlambe sezoze iqede ekseni bese ke sibona mhlambe kobe sesazi ukuthi umonakalo ungakanani mawukhona asithandaze nje ukuthi umonakalo ungabi khona into yasedeni Dalton njengamanje ebusuku ngiyabonga